Crkva je antiverska ustanova, Porfir ima devojku koja je sva istetovirana sponzorušu, koju zna pola grada. O tome se priča, kakav je on monah, onda skine mantiju. Svi ovi što imaju u Svetom sinodu firme, svi da skinu mantiju. Jer on zna šta on radi. On otvori svoj račun, recimo tu gde je paroh i šta ja znam, otvori svoj račun, na primjer, na stovarištu. I on ne plaća PDV. Znači, ti kad uzimaš ciglu, cement, šta god, ti uzimaš to 20% jeftinije ako je preko njegovog računa. Onda on od toga uzme 5%, za tebe je 15% jeftinije, za njega je 5% čistog novca. Zamisli kad se celo selo renovira, krovove, gradi, štale, razumeš, koje su to pare. Pa zato oni voze onakve automobili, odakle to sve, to je reket. Znači, anticrkvu, imamo antiakademiju, 153 truta koja ćute, koja se ponašaju kod ovde sve u redu zato što dobiju pare direktno od države da ću... Pa to je zbilja žalost. Pa onda imamo anti-BIU. BIU koje jednim delom radi za strane službe, a drugim delom reketira u stvari domaće firme i mislim bogati se na račun države, plus što je zaštićena jer je kao tajna organizacija, možeš misliti, lopovska organizacija koja ima državnu zaštitu tajnosti, pa ko je to video još, Bog te vidio. To kad je došlo, pazi, kad takva situacija došla u Americi 1929. 30. sa Al Caponeom i šta znam, kad je policija bila potplaćena, senatori, kongres, onda je ministarstvo finansija reklo pa nema, ili propada Amerika ili zovemo Loch Nessa.